Parsugot ma hubat tahaganupan Bapa Inang paima ipuka hitor jata sadarion calo hitama hatay mata halanyai parlobe martonggo hita. Bapa nami nai surga malas uhur nami bani sogot nyarion pokon nami malahon nami tapi paime torus konah namin jalon nami ma hatamu nagabe bohal nami kuasa tondimu ma na mangurupi hanami pamotohkon dalanmu inhuban nami ibaga Yesus Kristus caluham tonggo nami amin. Bapa inang kita haganupan hatani nebata nalao mabonai horjata sadarion ibu tumbani pasalmen bindu 130 ayat pitu sononi hatahon mardalan peau tongah-tongah ni hasosakan hamdo na pagolu au yolat kon hamdo tanganmu dopak gilani musuhku anjaha ipalu hamdo au marhite tanganmu siamun ay madasni kita haganupan kebutuhan dasar ni hajrul maun aima nahado guluto nase aman golutaon nyaman aido kebutuhan dasariah na paling ihaporlon hita jana na isura-surahon uhurta tapi lang termerlang bani perdalanan ni guluon sipata masam duna masa masam duna roh na idopakon hita lang termen lang ninihur nami bahasa perdalanan ni gulu taon hita manggolu pakon boy halak na mungkin lang sepaham pakon hita na mungkin lang sepimikiran pakon hita atap lang sa perdalanan pakon hita. Radoon mambain songon tarancam guluta. Radoon mangorui malas nihur na adong itongah-tongahta. Tapi ibotoh kita do Bapa Inang agepe hita hidup manggoluh pakon halak nalang sadalan pakon hita. Agepe hita manggoluh pakon halak na marbeda pakon hita. Tapi ibotoh kita do bahasa hatengeran ni hurdo nebata utonga-tongata agepe songon na gobir pangahapta songon na tarancam kehidupan taon tapi sinalegan maningon iha porsa hita ma bahasa hatengeran do tuhata radohoma kehidupan on songon nalang berpihak hubata kene radohoma kehidupan on ninuhur nami songon nalang mambere malas nirna bagal hubat taon tapi iboto hita do Bapa Inang agepe kehidupan on sipata songon nalang berpihak hubata Tuhan na bata berpihak do hubata halak na persaya rado bani gulu taon niur nami buai pengalaman na mengecewakan buai iluh buai bentuk ketidaksepakatan na ni jalo marbeda na jinalo pakon na surah-surahon tapi maningon dibotoh kita dohomani bani hasadaun pakon Tuhan adong do pengalaman indah jadi sisi nasonayai ma natarida humbani harapan-harapan ni hagolu hatta radohoma songon bue na masa songon naporon nasihol malang-langi dalata tapi maningon ihagulukon hita dohama tuhatta bahasa napatorsahon dalata halanyai bataganupan panurang nima ninuhur nami hitaon manggulu sebagai jolma na betul-betul manggolu
sebagai jolma naguluhni na yurus hidup nihur. Bahasa belajar mahita mempercayakan diri, usaha tak hu bani naibata. Jadi kehidupan na akan sihol sitapakonta, kita harus belajar nihur nami hidup taon adalah benar-benar diurus oleh hidup nihur ninabata. Halania habapainang halani sasitong na seng tolap hita gabe pribadi na otonom, gabe pribadi na sihul mandiri tanpa campur tangan ni Tuhan. Maningun isadari hita do sisi kerapuhata sebagai jolma, sisi hagalekota na hotop do hita ni urnami galek mamikirhon na perlu itong-atong-ata, na galek do haganupan lakah taon, pikira taon na memang sipatan nar pikir na pondok. Halanyai ihatahon pasal menon agepi mardalin tong hasausakan nini Tuhan do nagabi hasoman ni ay mahoma nagabi haguluhot ta tene. Bahasa ia porlon hita dope hidup nihur ni Tuhan nalahu mangurus keluarga ta, mangurus perdalanan ni horja pakon masa-masa pahara ngasihol si dalan konota. Halanya bapak inang dodikon hita ma pambainan ni Tuhan nabagal bani goluhta, halani ibotoh kita do ase ibagas Jahoba, ibagas Tuhata, golutaon lambin bergairah, jana ibagas Tuhata, kehidupan taon pasti selalu punya pesona untuk idalani. Jana kehidupan on pasti akan selalu memikat hati untuk dijalani. Amin. Martonggo hita. Bapa nami na surga, hatamu on managabi panotap ban nami, nalaman uruskon pardalanan ni gulu nami. Posur nami, hatengiran doham, bani haganupan lakah nami, sadarion iha porseyon hanami madiri nami, lakah nami hubamu, ondos hubamu main, hamma namambere dal nama dear. Ibaga Yesus Kristus jalham tonggo nami. Amin.